Okay. Dah siap. So cookies ni dia memang bake kat sini Yes, kita bake on site. So nanti customer dapat akan still warm lah cookies. Kita semua bake on site. Oh, dia soft cookies Ya, soft cookies. Yes, tapi dia ni baru keluar daripada oven, dia memang sangat soft. Tapi nanti dia akan set lah. Dia dah set sikit baru kita angkat dia daripada sini. Kalau tak nanti dia pecah. Kalau kita angkat dia sekarang. Yang ini kita ada coklat pistachio kunafa. Dalam dia ada pistachio cream dengan kunafa. And then kita ada this one, kita punya klasik, kita pakai brown butter. Classic chocolate chip cookies, yes. And then yang ini s'mores. Ini sama juga, chocolate pistachio kunafa. Okay, and then yang ini matcha Nutella, dalam dia ada filling Nutella. Yang ini pula Biscoff cheesecake, so dalam dia ada cream cheese. Cream cheese. Yes, kita memang pakai 100% cream cheese. Kita tak ada campur gula ke, campur telur ke, butter ke, sebab kita tak nak dia manis sangat kan. So dia memang cream cheese saja. Cream cheese saja. Sebab cookies ni kan kita dah manis. Yang ni kita punya menu baru, kita akan bake dulu and dalam 10 minit sana kita akan serve hot untuk customer. Tak duduk dalam. So about 10 minutes macam tu. Bila orang order baru bake? Yes. Sebab kita nak cheese dia cair macam ni. Kalau dah lama takut cheese dia dah keras. Apa nama dah menu ni? Yang ini cheesy melty cookies. So kita pakai classic chocolate chip cookies. Ke bawah dia ada layer of mozzarella cheese. Oh, ada coklat kat atas. Yang ni kita pakai Cadbury chocolate lah. So dia akan macam ni. Cantiknya. Berapa ringgit macam ni? Yang ini RM21.90. So atas dia akan soft cookies. Ya, and then dia ada cheese. Wow. Okay. Okay, kita ada pop up dekat sini every weekend dekat The Curve, and also kita juga ada masuk dekat lorong belakang Cyberjaya. Lorong belakang Cyberjaya. Weekend juga, and then every day kita buka dekat Selayang Mall pukul 11 pagi hingga 10 malam. The Curve buka pukul 10 pagi hingga 10 malam every weekend Sabtu dan Ahad. Nama kedai About Cookies. Salted double dark chocolate yang kita ada sea salt atas dia. And then lagi you kena try white chocolate cranberries. White chocolate cranberries. White chocolate cranberries, yes. Signature sinilah. Yeah, signature white Signature About Cookies. And then one more pistachio kunafa. Dalam dia ada pistachio.